Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Lisa. Adinan kayat apadakamat ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Nalakala ang kanyak ti mga ayam kan ayat. Jak pulos ni namnama ngagballatak matla ang kanyak ti amin. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Lisa dito programa tayo. Dear Mr. Lonely. Ay, nagmayatan ti kastoy. Orela dua ti mangluloy kanya. Lisa, kanya ka na ti isam-isamam dita. Di mo pa yun masango ti agsubo. Day talatan cellphone mo ti as-asikaswam. Saan mo't nang? Bayan dakla ka di. Awan mo't araramida ka madi Ala, mangan ka nga rudan, tanay, maladaw kan iti trabaho. Wan nanang. Nalpasa kon. Agrubata kon. Makitam da ita. Nagbasi tinaksay iti makan nga da di tapinggan mo. Mga anak tumanin iti kantin no mabisinak into madamdama, nanang. Anya? Ay nalisa, nagadudag iti masapol alagpasen tayo. Naimbagkan ka, tapa isi-isi ka lang. Dahil talang cellphone mo ti asasi ka, swam. Importante lang amin. Anday ta ni ma'am, ang trabaho tayo. Ay na, mabutang ka mo lagayan. Ay, tayay, limabas lang ti boss. Ay, makakatawa ka iti jar mo itay. Kunaklano umay itayan. Nagnarepiusak pa. Ay, naipasdag mo ti ang trabaho. Saan aday ta ka titix mo ti pangpangrunam? Alawanan. Nagaduman ana ibagamon. Ay na, nagwapo mo tanday di lalaki. Ay, matiritir tatangad mo. Nagwapo saan ka di? Asit gak makit di. Makiamam mo akan ko ana. Ay, makamo ka. Ay! Hi, mabalin ti makiamam mo. Hi, miss. Umay kayo Agtugaw kayo dito. Siyak gayam ni Erwin. Siyak matilisa. Kaday to yung best friend ko. Iso ni Micaela. Naragsak apan nakamam mo kada kayo. O sige, mabiitlaan. Tagurdurak iti pagsasanguan tayo. Bayat ipanag-istorya tayo. Kasano day tuwihan? Saan mo tin amapunas iti lagip ko ni Erwin? Sa dino pa iti kayat mapagpasyaran ta, sweetheart. Ibagam laeng. Kakaiso na nga wan trabaho ta ita. Oh, itay ka pa akasarsarita. Ngam kasla nagadayo ti turong ti panunot mo. Kasla di ka naragsak akaduanak ita. Ha? Ay, saan mo O sige, mapantay iti kaya't mapagpasyaran. Adda ka di parikot. Ibagam kumatap no amok. Awan ko nakman. O sige, mapantan. Saan nga minatila pang panunutam? Nagpasugnudak sa matan kan ka, sweetheart. Ay saan Arakupon ka man langan. Day tati kayat ko ken ka. Amom ti mga iayo. Gapot ay ayatan ka, sweetheart. Nanang, rumara kita. Papanamanan aya, awan mo't sarakyo ita ta Sabado. At dalabiit pag nami itigayon ko. Nay, adamot nagsardang alugan iti batog. Ang mga no na Erwin daytan. Kita ak man ititawa. Isungag pa iso. Erwin! Tumanon ka pa'y dito'y balay. Ay naanak ko, asino man daytan aya. Kasano ni Rande? Di ka di mabutang iti kastangar aramidam. Awan at aramida ka dakas, nanang. O sige, tayo nakilo ka tirida. Sumrag ka pa'y Erwin. Agsarsarita kayo kaninanang, tayo nakagrubwat. Sige laang, Lisa. O sige, umay ka. Agtugaw ka. O sige, inakagpalas. Sige Barok, agtugaw ka.
Tamapanak mangala iti pagpalamiis mo, kabayatan nga ururayam ti anak ko. Sige laeng, nana. Katagyaman na. Nakaragrag saka, Lisa. Kamaudyanan na. Inaklon mo matlaang ti ayat ko. Kasta Ahmad Erwin. Ikarim, asyak laang ti babae itibiyag mo, ha? Ikarig dayta, Lisa. Ay ayatan ka unay. Nakayawa mo to'y riknag. Idida mo pailaan nakita ka. Niran ti DJ, Apa nga ta dito, eh? Erwin, mapanak bit iti CR, ha? Sige, honey. Darasim ko ma, ha? Tayam mo ka, itigayam ko. O, sige. Pasensya ka na, naladawak ititulagan ta pare. Ayan tayo nobyam ako na mga yamamom kanyak. Napanlabit iti CR, pare. Urayin tan. Talaga nga yamamukan ka tinubyak. Nasayata. Awagak mamat tinobyak. Tayam amok mamat kang ka. Nasaysayaat pay, pare. Anya ti amuta. Amangan no makapagsiningad damat, kaskadata, pare. Patakak pa iti magna. Na maglakid din ta na si putak ni Randy itay. Awagak laangan ni Erwin. At pambarak laangan. Tapno saan ako nga agsubli iti ayanda. Ni Randy na iti umawawag. Nakita na ta. Saan mat siguro? Song batak. Hello, sweetheart? Hello, ayan mo ka dito. Awisan ka kuma dito, ayan mi itaki ni Erwin. Yama mo ka iti best friend ko. Tayam amu namat kanu kanyak ti kaayan ayat na. Anya? Kuang amin, sweetheart. Ada kang agpaiso dito sentro. Ngam, agawid ako. Ngamin, nagsakit ti ulok. Pasensya kan ha. Bye. Ita, awagak mat ni Erwin. Taagawid ako. Ang mga norumwarda dita restaurant kat makitadak dito eh. Ada ako, nanang. Nay, nasapa ka mo't asimbang pot. Ang aguray ka man. Apay akas na tilangam. Kas ka lang madandanagan unay anak ko. Nanang. Apay aya. Agtugaw katag sarita ta. Nanang. Apay, adda ka didakas nga inaramid kan ka dayjay nga Erwin. Awan. Ngam, anya nga tati aramidak. Itay pa'y amariribukan akan ka. Apay aya anak ko. Nanang, aggayam-gayam darandi kan Erwin. Tirigat na. Inaklon kon ti panagayat ni Erwin. Anyang iti aramidak itan. Ay daytan, ti bagbagak idipay kan ka anak ko. Kasano nga rod itan? Pinagregpon muntumot ngamin ida. Anyangay ita, agparparikot kan anak ko. Diyak may pas nagtitrabaho, friend. Ay, tay ka pa'y nga rin na palpaliiwan. Urayak lang nga ibagam, tirasuan. Apay, ada ka di parikot? Dakkel, friend. Kadyak amo na niya teramidag. Oh, anya na ito? Oh my ka, saan adi ti pagsaritaan ta? Okay, di bali ta break time. Intay dya kantin. Taijay ta nga agsarita. Kasta gayam ti napasamat. Dandani ka na booking. Wen nga rod, friend. Diyak lang mo noon niya tinapasamak nung nakita nak ni Randy. Ay na. Dahil tuyan tayo kanayon kung ay bagakin ka, idi. Di mo nga min pagbalinan nga ay ayam ni Ayat. Kaya ito niya ti plano, Liklikak pa ila ida. Diyak pa amo noon niya ti ibagak kadakwada. Anya nga ti kunan ni Modram. Nakuna na nga ipadno ka na kada Erwin kan Randy ti amin. Rumbang laeng kasaritam kititan. Di ka makaliklik iti agnanayon kadakwada. Agbalatag gayam kanyak ti panangay-ayam ko kan Ayat. Friend, please. Kuyugan na kumamakisarita kadakwada. No problem. Ibagam no ka ano Urnosam ti amin ita ta na sa papay. One.
Kutsapay la kumata mapakawandak dagiti dua. Nula kumadimngagak iti balakad yun, nanang. Adayo ko mga agparikutak iti kastoy. Sapay la kuma, tamaawatan da ka dagiti dua pinangnamnamam anak ko. Naamyeris ko abidod dagi dyan nga inaramid ko. Mariknak, nigayam randi ti pudno nga ayatak. Ngamdya kon ipilit ti bagik. No bilang tadinak ton kayat numamuan na ti amin nga inaramid ko. Kabayatan nga gayan ayat kami. Ay, tinapatag anak ko, kat nakaamiris ka. Di mo ton ulitan dagi dyan nga inararamid mo. Uwan nanang, agbabawi ak talaga. Masyanak maniti lang am ita. Ay, agluluwa ka man na. Aglalaok ngamin ti marikrik na friend. Hello, sweetheart. Uy, kadwamat gayam ti best friend mo. O sige, agtugaw ka pa, sweetheart. Ipapas ko ti mangawag kan ka iti sweetheart. Tama nga numao din dahil ti apanangawag ko kan ka iti kasta. Anya ka din dahi tang ibagbagam. Kanapay nagsangsangit ka. Aday tan ti sungbat iti saludsud mo, Randy. Hello, Lisa. Honey. Nih, adamat gayam kakadwam. Ha, Randy. Amom ni Lisa, girlfriend ko. Anya? Ni Lisa ti bagbagam kanyak anobyam? Uwan pare. Agam mo kayo kadi? Wan. Gapo ta iso ti nobyak akayat ko ayam amuken ka. Anya? Anya ti kayat asahon daytoy, Lisa. Pagkawanin da ko, ma. Diyak amo nga best friend kayo adwa. Diyak inggagara ti amin. Nagtalukakan ka, Lisa. Kunam nga awan nobyo. Apay ang naaramid mo kanyak ti kastoy. Pagkawanin na ko, ma, Erwin. Sige. Nawaya kayon kini Erwin. Randy, mabitlaan. Denggan na kumapay. Hindi na kaning kaskaso. Erwin, sapay ko mata mapakawanak. Sapay ko mata masaragam ti babae. Apod nung agayat kan ka. Tay babae, asan ang mga ayam iti ayat ama ko na. Oh. Ulbud ka gayam, Lisa. Sapay ko ma. Tadi mong tumot marik na ti sakit nga impay mo kanyak. Naragsak ka kadi. Ta pinaggiddan na kami nga gayam itibiyag mo. Diyak lang pagaro, please. Nga insukat mo ti agtalon atawan a relasyon ta. Iti tao ang nabiit mo payla anamam mo. Pagkawanin na ko, Randy. Pagbabawiyak tinaramid ko. Namiris ko asikatipod no nga ayayat. Aklunak nga ayayatan ka payla nga ginggay ta. Ngam kadag ito akong daway. Diyak pa'y kabalan ti makisinubyan kan ka. Randy. Sige. Mapanakon. Nagsakit gayam ti kastoy. Nagladaw lakit din amiris ko. Dagiti amin, amadi, nga inararamid ko. Nay, kasla ka mo't ubingan nga imarakop kanyak anak ko. Nagsakit, nanang. Napukaw ko da Erwin kan Randy. Nga maad-addaan na sakit, di pa nakapukaw ko ka ni Randy. Nga putay sugayan, tipod no nga ayatag. Madayo ka nun diti lugar tayo. Nga puta nasaktan unay. Ay, anya ngay nga ron anak ko. Nasaya at ata dimawat ka kadakwada iti pamakawan iti naaramid mo abindot. Awatom ti desisyon ni Randy. Gaputa saan mo't ngamin analaka ti masaktan.
Wala nang. Sapay ko matag kita kamin tupay ka ni Randy. Kaya't ko nga ipanagnagan ko, anak. Di pa nagbalbaliw ko. Sapay la ko maanak ko. Agad, ni Erwin ngay, nakasaritam ka din. Wala nang. Kaguran akpailaang ni Erwin. Ngam kasaritak tumanan. Kat ulit at tagkit daw iti pamakawan kan kuana. Nasakit gayam, Mr. Lonely. Tano kaano ang nakaamirisak, napukaw kumet, tipudno nga ay ayatek. Sapay la kumatag kita kamin tupay kini Randy. Gaputaging gaita, isupay laeng ti ay ayatek. Daytoy man ti kapadasak, tuy pagayam mo, Lisa. Lisa, pagayam ko, dakkel pagpampanunutan dagiti pada mababalasang to imbinglay mo apakasaritaan. Di tayo ngamin rumbeng apagbalinen a bareng-bareng ni ayat. Ket mamatiak, adakkel aleksyon tinasursurum, gapo iti daytoy akapadasam. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinaga na Lisa, adi na kayat apadakamat ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Brian Agustin, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musical scoring ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.